Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umwanya mwiza wo kuganira na bene data, muratubabarira imirimo abari myinshi n'ibindi bikorwa mbarimbari. Ubu dufite inyigisho z'iminsi nk'ine, ariko twitegura, mutubabarire, turasa n'abacereshwe. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana isuzuma imyizerere yacu kugira ngo tumenye icyo twizeye n'icyo tutizeye. Usomye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere igice cya 3 n'umurongo w'icumi harava ngo kadiriya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima, naliweka msingi ili mtu mwingine ajenge juu yake, lakini kila mtu naangalie jinsi gani anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokuwekwa, yaani Yesu Kristo. Turaganira ijambo rivuga ngo buri muntu arebe uko haya yubaka, ataja kubaka nk'imburabwenge. Sonye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abikorinto ba mbere nyine igice cya 3 n'umurongo w'14 harava ngo kazi ya kila mtu aliyejenga juu yake ikikaa atapata thawabu, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Maana siku ile itadhihirishwa kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Amen. Dushima Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo iduhaye umwanya mwiza muri uyu mwanya kuba imbere y'Imana tuganira hejuru yo kureba imirimo yo kwizera. Ariko umwanditsi w'igitabo cy'Abikorinto yaraganiriye aravuga ngo buri muntu arebe uko haya yubaka atubaka nk'imburabwenge. Hepfo ku 14, 13, 14, 15 aravuga ngo imirimo yacu yose izagaragazwa n'umuriro, ngo ariko umurimo w'umuntu nubahoraho ngo azahabwe ikamba ritangirika, kandi umurimo w'umuntu ngo nushe, ngo imirimo y'abenshi izashya, imirimo ngo yubatse ku bidafatika. Avuga amagambo 6 atangaje. Aravuga ngo ijambo rya mbere ngo wubatse ku izahabu cyangwa wubatse ku ifeza cyangwa ku mabuye y'igiciro. Aravuga ngo abandi bubatse ku biti, ngo n'ibikenyeri, ngo n'ibyatsi. Bazoba bizeye ariko bafite imani zimeze nk'ibyatsi, zimeze nk'ibikenyeri, zimeze nk'ibiti, zishya zigasha zikavaho. Ariko bafite imeze nk'izahabu n'abafite imeze nk'ifeza n'abafite imeze nk'amabuye y'igiciro, abo nibo bazarokora imirimo yabo. Utese ni imirimo nyabaki, ni imirimo bakoranye kwizera kuzuye. Usomye Abaheburaniya igice c'11 n'umurongo wa 6 haravuga ngo buzira kwizera ntawanezeza Imana, buzira kwizera ntawanezeza Imana. Bila imani hakuna mtu awezaye kumpendeza Mungu. Imani ihabwe icubahiro, Imana ishirwe hejuru. Bila imani, bila imani, bila imani, bila imani, buzira kwizera ntawanezeza Imana. Abayabura igice c'11 n'umurongo wa mbere haravuga ngo kwizera ni ukumenya udashidikanya. Kwizera ni ukumenya Yesu udashidikanya, hatariho mashaka. Ngo imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwizera ni ukumenya bene data, kwizera ni ukumenya bene data. Yohana 3
3:16 haravuga ngo amwaminiye ataokoka, amwaminiye ataokoka, amwaminiye yuna uzima wa milele, amwaminiye hatapotea, amwaminiye hatapotea. Abaroma haravuga ngo amwaminiye hatatayarika, uwizera uwo mwana ntazakorwa n'isoni, biragatabwa. Yohana 10:7 haravuga ngo ubu nibwo bugingo, ngo nuko bakumenya Mana, ngo bakamenya na Yesu watumwe. Ibintu bibiri, ngo iyo umuntu amenya Yesu abamenye n'Imana, kandi iyo umuntu amenya Imana abamenye Yesu. Noneho aravuga ngo nuko bakumenya Mana. Utese uko yari ko ashaka kuvuga iki, yari ko yerekana iki, yari ko avuga iki kibaye ku isi. Ijambo rya mbere, hariho imyizerere Imana yanga, hariho imyizerere Imana itabamwo, niyo bazabita ngo ni idini. Iyo umuntu ayikuriyemo aba umunyedini, ariko ntaba umukizwa. Ngo akizwe awe mtu ambaye aliokoka kikamilifu, anakuwa muamini, lakini muamini asiyeokoka, asiyezaliwa mara ya pili. Na Yesu alivizungumza yeye mwenyewe akasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuingia, hawezi. Mtu ambaye ana dini ya kushirikia kanisa, umuntu ufite kwizera kumujana mu kanisa ariko kutamugira uwundi, uwo muntu imirimo yiwe izasha. Usomye muri Matayo 7:21, kwizera kwa mbere Imana itemeye, ngo si baryo bavuga ngo mwami, sabavuga ngo mwami, sindyarya zisenga ku magambo maremare, sindyarya zihamagara ku majwi menshi, sindyarya, no, nuguhinduka ukemera, ukamenya icyo wemeye, ukamenya n'uburyo ucemeye. Matayo 7:24 haravuga ngo bamwe bazavuga ngo mwami, twakoze ibitangaza mu izina ryawe, twarahanuye mu izina ryawe, twirukanye abadayimoni mu izina ryawe. Ngo babwire ngo sinzi iyo muva, sinzi niyo muja. Iyo ni imana ya kabiri. Imana ya kabiri niyo abantu bavuga ngo bavugana n'Imana ariko badafite imbuto ziranga Imana, badafite n'ubwitonzi buranga Imana, badafite n'ubwihanganye buranga Imana, badafite no kwera imirimo myiza biranga Imana, badafite no gukiranuka mu mirimo yabo biranga Imana. Kuko ufite Yesu amenywa n'ibintu byose kandi akamenyekana mu bantu bose. Matayo 7:26 haravuga ngo umuntu wumva amagambo yanje ntayakorere, ngo arasa n'umupfapfa wubatse ku musenyi. Umuntu wumva amagambo yanje ntayakorere arasa n'umupfapfa wubatse ku musenyi. Iyo ni imana ipfuye ya gatatu. Imana ya gatatu ipfuye. Imana ya kane ipfuye ni Yakobo 2:17 haravuga ngo kwizera kuzira imirimo ngo ni nk'intumbi, kwizera kuzira imirimo ni nk'intumbi. Iyo ni imani ya kane. Imani ya kane, ikwizera kuzira imirimo ni nk'intumbi. Reba icyo wakoze kuva umunsi wemera, reba imfubyi wahagarikiye, reba abapfakazi weguye, reba abapagani wemeje, reba icyo wakoze mu gihe wemeye Imana. Nimba ntacyo wakoze mwene data, ufite kwizera gupfuye, kwizera kw'intumbi. Kandi umuntu kwikorera intumbi azagorwa n'ubusa kandi akagorwa n'ibidafite akamaro. Yakobo 2:19 haravuga ngo hariho kwizera kw'abadayimoni, kwizera guhinda umushitsi kukaza kuvuga ngo tuzosha cyangwa ndi tuzosha ariko ndi guhinduke ngo kwemera Imana. Ubu ngubu ibintu biratangaje, za ushuda ziri mu makanisa ziteye ubwoba, ziteye agahinda. Uri mu gusanga abantu bahagaze basaze, bahaye basaba imyanya yo gushudia yaza gacumba, bamara yandi bazacumba.
bambara kandi bazabarika. Yazaga yita ku bana biwe. Ninde utarita ku bana biwe? Wamubonye hehe? Iyo niyo ushuda. Imirimo ihindura abapagani. Umwanditsi w'igitabo cya Petero kuri 2:9 yaravuze ngo nibabona ibyo mukora baramya Imana yo mu ijuru. Nibabona ibyo mukora ngo igihe bahaye babasebya babita abanyabyaha, ngo nibabona ibyo mukora, nibabona kwihangana kwanyu, nibabona gukiranuka kwanyu, nibabona kugubwa neza kwanyu, ngo baramye Imana yo mu ijuru. Ko n'ukwizera tuvuze kwa gatanu. Kwizera kwa gatandatu ni muri Luka 18:18 haravuga amagambo atangaje y'umugabo wirase gukiranuka ahaganira na Yesu. Abaza Yesu ngo se ngirente kugira ngo nje mu bwami bw'Imana. Ati Yesu ati genda wubaha amategeko yose. Ati amategeko yose ndayazi kandi narayubashe. Yesu ati sawa, uvuze neza, uvuze nk'umugabo muzima. Atari ko se genda gugurisha ibyawe ugukizwa n'imirimo, ugukizwa gukiranuka n'imirimo yo gukiranuka atari ukwizera Yesu. Ugenda ugurisha ibyawe ubiheza abakene. Ngo akakunja uso, ngo akanyaraza mu maso. Yesu aramubwira ngo birakomeye kuko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Uratsinzwe kandi utsinzwe n'ibyo wahoze uvuga ngo nibyo ushoboye. Amwereka kuko nta kintu ashoboye na kimwe, ariko Yesu yaravuze ngo uwizere uwo mwana azahabwa ubugingo. Ngo namara kwizera iyo imbuto zikwiriye abihanye. Imirimo dukora ni imirimo yo kwera imbuto z'abihanye, ariko si imirimo iduhesha gukiranuka. Usanga mu ijambo ry'Imana 18 no ku 11 wasanga ijambo ritangaje rindi ryakoretse kwizera kwa 7. Kwizera kwa 7 ni umuntu wiyemeje yuko akiranuka kubw'imirimo yiwe, akavuga ngo imirimo yiwe yomukiza akaja mu bwami bw'Imana. Kubwire mwene data, nta mirimo yo gukiza ngo kujane mu bwami bw'Imana, ahubwo icyo gukiza nukwemera Yesu wapfuye akazuka, ugakunda iyi myizerere ipfuye ukayivamo ukaja mu myizerere yitwa kumenya Imana. Kwizera ngo ni ukumenya Imana bidashidikanywa, ngo ni kufahamu Mungu wazi, ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Ni kuba udafite gushidikanya kubyo usoma, kubyo wizeye, kubyo wumva ku ijambo ry'Imana ufite. Kwizera k'umunani ni muri Yohana 20:25. Ni ukwizera bazavuga ngo ni ukwizera ko kubona. Ni ukwizera Toma yakoresheje. Toma bamubwiye ngo Yesu yazutse, aravuga ngo sinobyemera keretse nkibonera. N'ubu hari ibihumbi bivuga ngo haba no gusenga bazavuga ngo mwami Imana ngo nubikora tuzogushima. Aho nutayishima se ndizoshimwa? Nutayishimira kuko yagukoreye icyo harahinduka iki? Ariko umva nkubwire neza, abizeye bashima bari mu ngorane, bashima bari mu byago, bashima bashubijwe, bashima batashubijwe. Ibuka amagambo ya Yusufu bahaye bababarira bari mu rupfu, n'abatesefano bahaye bababarira ari mu rupfu, n'abandi bariko bashima. Bibiliya ivuga ngo ijoro rimwe ngo bafashe Paulo na Sila ngo babashira mu ibohero, ngo bamare kubashira mu ibohero Bibiliya ivuga ngo wari wa buruta, barabakwega mu migozi, babacisha mu mikatale, babacisha mu maveni, barabakwega barakobagurika, bapfa rubi imyendi bashanyagurikiraho. Ariko ngo habaye nijoro
ngo basingize Imana yo mu ijuru, ngo basingize Imana yo mu ijuru. Imfatiro z'inzu ngo ziranyeganyega, ibifungo ngo byari bifunze imbohe ngo birafunguka, iminyururu ngo iradohoka, ngo bose bavuza induru, imiryango ngo irakinguka, baravuga ngo tubonye Imana ku manywa, kuko bashibye Imana bari mu byago. Mwene data we, kwizera si ugushima yuko washubijwe, kwizera ni ugushima. Kwizera ni ukwizera igihe washubijwe n'igihe utashubijwe. Usomye muri Mariko 11:24 hazama avuga ngo icyo usengeye ngo wemere kuzakibona, kandi ngo koko izaba icyawe, kuko ugisaba ngo n'Imana itishama, n'Imana itimana, n'Imana itarakara, n'Imana itagendera ku mipango y'abantu. None Bibiliya ikavuga ngo nicyo gituma ngo dukwiye kuyizera ku manywa na nijoro. Kwizera si uko kubona, kwizera ni ukwizera ibyo wasomye, ibyo wigishijwe, ibwo wemeye ko urupfu rwa Yesu rwagukijije, none ukizera n'ibindi byose bikurikirana nabyo, ukizera ibyanditswe byose, ugahera ko ukagira kwizera kuzima. Ijambo ry'Imana ritujeho riravuze ngo twirebe uko tugenda, turebe uko tutubaka nk'imburabwenge. None mu kwireba rero ni ukureba kwizera mfite uko ariko, kareba kwizera iko kumeze, kareba kwizera. Pawulo yavuze ngo kumwubakisha mukuru, ngo nashizeho urufatiro kugira ngo abandi bubake hejuru yarwo, ngo umuntu wese arebe uko ahaye yubaka, kuko ngo uzubaka ku mabuye, n'uzubaka ku ifeza, n'uzubaka ku izahabu, ngo hakaba abandi bazubaka ku biti, ngo n'abazubaka ku bikenyeri, ngo n'abazubaka ku byatsi. Bene data bavandimwe, nshuti bakundwa, ba mama, ba papa, mwabagabo, mwabagore, mwabakobwa, mwabana batoya, mwabaririmbyi, mwumva kubwire indirimbo uririmba nizo bazagupimiraho, kandi iverse wacishije mu kanwa kawe uzayibazwa ku manywa na nijoro, uvuga ukuntu waza kuyivuga utayifite mu mutima. Nanje inyigisho nigishije nizo bazambaza, iverse yose nasomye nizanyomoza icyatumye nyisoma n'icyo nayisomeye nimba ntayizeye. Rero nje nawe duhinde umushitsi, twisuzume. Usabye mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Korinto hazavuga ngo mwirebe, igiswahili kavamwo mu gihoji, zombi zikaba imvugo zitumvikana, ariko igiswahili cya Kongo kiza kivuga ngo kila mtu apime kazi yake, kila mtu ajaribu kazi yake. Maana yake kujihoji, kwinira ni ukureba uko wizeye uko ariko imani iyo ariyo. Imani iyo ariyo. Iyo umuntu afite kwizera, nyakwizera, amakanisa yakinga Yesu ni umwami, waterana na benshi Yesu ni umwami, ijwi ryavuga Yesu ni umwami, Yesu ni umwami. Ariko Mana we uhimbazwe, Mana we. Bibiliya yavuze ngo bamwe bazavuga ngo mwana twakoze ibitangaza mu izina ryawe, ngo babwire ngo sinzi iyo muva, sinzi niyo muja. Mwene data muvandimwe, nshuti mukundwa, ijambo ritujeho riravuga ngo dusuzume imyizerere yacu, turebe imyizerere dufite. Muri iyi myizerere 8 itemewe tuyivemo, dushake kwizera Kristo. Bibiliya yavuze ngo kwizera no kumenya, ngo udashidikanya yuko ibyo wizeye bitazabura kuba. Imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika, kwizera ni ukumenya udashidikanya. Yo, haleluya mwami Yesu we, haleluya mwami Imana yerewe, haleluya Mana y'imbaraga, haleluya Mana y'ubwiza, haleluya Mana y'icubahiro, haleluya Mana y'ubushobozi. Kwizera ni ukumenya. Ariko uyu mwanditsi yavuze neza ngo bila imani hakuna mtu awezaye kumpendeza Mungu. Buzire kwizera ngo ndawanezeza Imana. Umuririmbyi yaravuze ngo bamwe bazavuga ngo jewe mwami nari
pasiteri ngo avuge ngo sinamenye igihe wabaye we. Abandi bazavuga ngo njyewe nari muka pasiteri avuga ngo sinamenye igihe wabaye we. Abandi bazavuga ngo njyewe nari umuvugabutumwa avuga ngo sinamenye igihe wabaye we. Abandi bazavuga ngo nari umuhanuzi avuga ngo sinamenye igihe wabaye we. Abandi bazavuga ngo nari umuririmbyi avuga ngo sinamenye igihe wabaye we. Abandi bazavuga ngo natanze amasadaka avuga ngo sinamenye igihe wabaye we. Kwizera ni ukumenya udashidikanya, kuko ibyo wizeye bitazabura kuba. Imani ni kuwa na hakika na bayana ya mambo yasionekana. Imana yo mu ijuru duhe umugisha kandi dufashe. Mana yacu yera, sabira ijambo ry'Imana nohereje kuri bene data kugira ngo ribafashe mu mitima kandi rihundire imyizerere yabo, bamenye ubizeye uwo ari we kandi bamenye uko bamufata uko ariko. Kuko abandi baciye mu byago bakomeje kwizera, abari mu mbohe barizeye, abaraye mu rwobo rw'intare barizeye, abari mu itanu ry'umuriro barizeye, ariko twebwe mwami turi mu guhangurwa n'ubusa. Nubu ndimo kubona abandi induru, mwirege, ese niyirega adafite Yesu arajaye ko yiregeshejwe nawe, umwiregesheje ku mbaraga kumuviyore, uramuviyore aje iyo ni viyore kuriregesha ku gahato ngo baje ngo reka Imana yadutumye umwirege. Imana yagutumye ngo umwirege barirega bazi Yesu. Haruzi Yesu zurarana icyaha, haruzi Yesu zurarana icyaha mwabagabo haruzi Yesu zurarana icyaha, umuntu uzi Yesu zurarana icyaha. Reka abanyedini Bibiliya izivuga neza bene data, izivuga ngo uwezwa yezwe, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bihwanye n'ibyo yakoze. Nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bihwanye n'ibyo yakoze. Ijambo ry'Imana ribafashe, ribahindure kandi ribakomeze kubwa Yesu umwami wacu wapfuye akazuka.